Ya iso-ke ubunye group ke namhlanje ke lisaqhubeka nokukuvezela ukuthi abantu abadala kubaluleke ngani ukuthi bezazi ukuthi abantu abadala bebe nomgogodla ekutheni babantu abadala. Uyabona ngizokwenza isibonelo mhlawumbe sizongakuthinti kahle kodwa uzongixolela ngoba iqiniso iso ubuye group lifuna ukuthi kancane kancane liliveze ligcine lihlale obala kumuntu othandayo asizakale, ongathandi aqhubeke ezihlalele lapho ekutheni yena hayi akanamsebenzi nalutho. Kukhona ke into thina bantu esike sibe nayo engizoyibiza ngokungabi nandaba. Uyabona ukungabi nandaba into embi kakhulu umuzo womuntu nje othi mina anginandaba. Umuntu onganandaba usuke ecabanga ukuthi akanendaba nabantu anganandaba nabo. Kanti uma ungenandaba awunandaba even nalabo ocabanga ukuthi unendaba nabo. Eyi ngayikhuluma-ke le nto bavele badideka-ke abantu ukuthi hawu uthini manje lo ngicela ungadideki. Ngizokwenzela isibonelo la uyawubone ukuthi makuthiwa kushoniwe kunomuzi mhlawumbe kuthiwa kushone kuwo kunesitayela esesikhona-ke manje uthothi before la bantu okuyibona beshonelwe bezile bethatha inzilo begqoke mhlawumbe benze sekuzila kuqala abantu abazongcwaba lo muntu oshonile abangahlobene naye abanye babo okungabangani omakhelwane uthothi sebegqoke ingubo ezimnyama kuyelekile umungathini hawu wagqoka ingubo ezimnyama athi hawu ngiyesifeni nje ngiya la kushonwe khona nje right. Yini-ke umsebenzi womuntu omdala? Umsebenzi womuntu omdala ukubonisa umuntu omncane ukuthi kukhona izinto eziwulwazi olujulile olihamba ibanga elide la kungabonakali khona okudinga umuntu omdala alimunce alisondeze eduze alilethele kulo muntu omncane a-connect-e kulona. Right, uyabona nje ubuhamba usuya laphaya la kushonwe khona uzilile wena ungashonelwe muntu kodwa ungekho esimeni sokuthi ungazilela odlulileyo. Umuntu omdala afuna akutshele ukuthi awufanelwe ukwenza leyo nto ngoba awushonelwe. Labantu banamhlanje-ke uzothi-ke hawu kunani ngoba iy'ngubo nje le iy'dwedwe ngoba wena awunandaba. Umuntu omdala afuna ukuthi uyabona njengoba le nto le uyithathile wayimbatha le mbala emnyama wayimbatha yaphelela ithunzi elimnyama usulembethe akuzi kwabuhlungu ndawo kuwe ukuthi umbethwe ithunzi elimnyama alizukubonakala. Uzobuya nje wena ukhumule ufake lapho ugqoke lokho okunye uyitshela ukuthi impilo iyaqhubeka uqhubeke iye phambili. Umuntu omdala sekudinga kubonise lokho webantu abadala. Le nto ukuhamba kwesikhathi iyogcina ithinta iy'ngane zakho la wena okhululeke khona utholukuthi manje iy'ngane zakho sekunezinto mhlawumbe futhi hhayi ney'ngane zakho iy'ngane zazo sekunezinto okudinga zilunge impilo ayisavumi ukulunga akusenzeki lutho mhlawumbe ezinye zazo ziyasebenza ziyafunda ziqede ukufunda bese iba khona into ethi lapha-ke awusedluli zenze lokhu bekhona into ethi la awusedluli udinga umuntu omdala ozokusho ukuthi leli thunzi
elimnyama ozimbetha lona lihamba ne-DNA, lihamba nesizukulwane, kunesizukulwane sakho esiyogcina sibambeka. Akutshele noma azi ukuthi awunandaba wena ngoba phela abantu abaningi abanendaba. Leso sizukulwane leso uyobe ungenandaba naso vele ngoba umuntu ongenandaba, wenza lento nje awunandaba. Kodwa abantu abadala funa sihluleke sizamile ukufundisa abantu ukuthi ukuba nendaba yini, ngoba njengamanje kuningi okwenzakalayo. Hawu abantu, iy'ngane ay'sebenzi, hawu iy'ngane zingamaphara, hawu ini, kodwa asibafundisi abantu okanye abasifundisi abantu abadala izinto ukuthi lokhu uma kuthiwa akwenziwa ngoba kunemiphumela ihambe ibe nje. Uzothi ngiyabheda ngoba vele awunandaba. Angithi anginandaba, wena unendaba nawe wedwa. Awunendaba kunomuntu ozomzala aphinde azale omunye, naye aphinde azale omunye, naye aphinde azale omunye. Uyenza nje amathunzi, uyazigqokela nje wena, mhlambe ulithole ithuba lokutshelwa, utshelwe ungabi nandaba. Uyabona umuntu osuke egqoka leyo nto emnyama ngoba naku kunamasiko ahambisana nayo leyo nto, right-ke usegqokile izinto ezimnyama kuzothi mase elokhuza-ke esekususa kube khona-ke into abazogeza ngayo ngoba vele kushone. Wena uma uyigqoka laba bantu labaya abangekho bakubonile uyisikazi ngaleli thunzi. Ake ngikwenzele isibonelo, uma mhlawumbe ungaba kuthiwa nje nanga umfana uganiwe unomkakhe, bese ngolunye usuku umkakhe uthole ukuthi ujwayele nje ukugqoka ngey'mpahla ezimnyama, agqoke abemnyama nje kusuka phansi kuyofika ekhanda. Abantu abadala lapho baye bethi bebuke bethi engabe wenzani lo mntwana, kanti yena uyaye ethi methi hawu sithandwa sami ugqoke kanjani, athi lona hayi bo iy'mpahla yilezi kunani makunje, hhayi phela uma ugqoke kanjena kugqokela umuntu oshonile, athi angithi uyazi awushonile. Ahluleke umfana athule. Uthole ukuthi uyaswenka lo malokazana ngalezi mpahla lezi. Abantu abadala bayabuka the day eshonile beqala abantu abadala ukuthi hhayi bekufanele lo makoti kudala aqala ukuzama ukuyibulala le ndoda yakhe. Ubehlezi egqoke into ezimnyama ezile ehamba naye. Ngifuna ukubonisa izinto ezinye ungathi wena hhayi ngoba akusho. Uyabona nje ngizokwenzela esinye isibonelo lapha ekhaya kini uma ngabe nje nithi nihleli nizwe iy'ngane sey'hayiza angithi niyayikhoza nithi hheyi nenzani ningabanga umsindo ngoba niyazi ukuthi ziyahlola njengoba hayiza nje phakathi kwekhaya. Lokhu hayiza kungahle kulethe isifo, kushone umuntu, niyayikhuza leyo nto. Ngiphinde ngenze lesinye isibonelo, yabona uma ungawuthi mhlambe lento engiyikhulumayo wena uyithatha njengento yombhedo, ake wenze nje ngikutshele la uthi uma ungawuthi uhleli uthi uyavula ebhokisini lomngakho ufice kuney'mpahla ezimnyama ekhomba ukuthi inzilo, uyambuza unkosikazi lezi mpahla ezani? Athi unkosikazi wakho no, la ngithenge le nzilo le ukuze mhla ushona ngingahlupheki ibikhona. Uyazi ukuthi ungajuluka ngeke ubulale ubuthi qothu, ungafisa ukutshela wonke umuntu. Ujulukiswa yini ngoba ufile? Ngifuna ukubonisa ezinye izinto uma singabantu siyaye sihlakaniphe kancane njengommese. Kube khona into oyibonayo ngelinye ilanga ukuthi ukuhlola kuyinto enje, kwelinye isayidi mhlawumbe uthi kuyakuvuna ungakuboni ukuhlola kuyinto ekhona.
Abantu abadala umsebenzi wethu ukuthi siqinisekise ukuthi iy'ngane siyayivula amehlo kuyona yonke into. Isibunye Group lizibophezele ekutheni lo msebenzi luwenza nizoze ningezwe. Ngiyazi ukuthi mhlambe kancane kancane nisho engathi anizwa kodwa iqiniso limile niyezwa kancane nje kancane niyogcina nizwa ukuthi Isobunye Group asifundisaneni bafowethu. Ake niqhamuke niphawule sikhulume lezi zinto ngingakhulumi ngedwa ngoba futhi akungisindi ukukhuluma ngedwa ngizokhuluma ngedwa okumnandi nge-internet lokho engikukhulumayo kuyohlezi kukhona nje ungakuziba wena kodwa ngolunye usuku uyokuthola kunabantu asebekubona njengento ebalulekile asothi yazi khona into esake sayizwa ikhulunywa omunye umuntu kanje ku-TikTok ngoba phela abanye abantu bacathi ngokukhuluma kanje umuntu wa-TikTok kanti hhayi angisiye umuntu wa-TikTok ngumuntu wala emhlabeni. Ngumuntu impela ophila la emhlabeni esiphila kuwo nobheka ukwenzeka kwezinto bese ebothi no sifanele ukufundisana sifanele ngoba abanye abantu amaphutha abawenzi ngenhloso kodwa bakhona abawenza ngenhloso. Ngiyanhlebela bakhona abawenza ngenhloso.